Vastabillah nehelek bit oloqtaqtorun ehegini je kergen anday tutaa gününen nehelek çaltatın onna dus bem apttan aqdelibin kömüllän. Je kergen institutun börgötür onna kineha bolgomda uğrar sıltan je kergen anday tutaa güne tığca 993 yıl malal ıyın 9 günüger Organizatsiya Объединенных Наций терилтен Генеральной Ассамблеяның резолюциятынан бигергенен қас сыл айы ымыйын 15 күнгер белетенер. Ыл духовнай онна өй сана өттүнен толору болу туттан общество чеген туруга онна Каспийди сударства сайтыда тутулукта. Ол күрді білін Россияға әлбе ола қыра доходта ылларга арас көрүнен қойабілдер оңғылларына. Оға төрәйтоғыне bir-biremelak kömülür, niye kapitala, ıgdağı oğa pasobiyalara, je tutuğutugar atığılağıga kömülür, sil çastırın biyeli ürünlerinden. Je kerkenge kihal oğa sana sağlanır. Manna biligi sağmay çuğaz çoğumutun kıtta altıhan, ütüğü gösterge görenen ulardır. Je kerkenge oğa ayılgattan belli bitkığın arıyar, oluğun soğulun bularıgar olup uğurlar. Gımıyın 14 günüger, ulusput kiniger, eder yıllarga je tututugar anamut subsidiya sertifikatların tuttarı yörülyak bıgıga maygıga olan asta. Bihigin elektrikten Marina Semyonovna, onna Mikhail Stepanovich Leontьев'tar manlık sertifikatı tuttular. Старшее поколение программаннан Александрова Федора Сахаровна, Вонна Эверстова Мария Григорьевна жээлерин өрүмөнүнө хенге благоустройство мотторуга сүйстүү тыгынчалаах көмөлү ыллылар. Төртү соголорун 2 тыгынча сүйгө сылга оголоммут Петр Петрович, Вонна Татьяна Иннокентьевна Максимовтар жекергеттере улустагы программандан ере йылларга сертификат тутуактара. Бүгүн жекерген андай тутаа күнүнен Кировскай нехилегер урут сельской себепке келин жахалттага ыл болу государственный регистрациятын актатыган илибаттан ыл болбуттара быйыл үбүлөйней сыллара толбут билигин агымага бөджегестеакка жокускай коракка олорор үтүө мааны ылларбытын итиитик истиңник ага делибит